Kelempung yele ki 6 Meghalaya Games araja arpausan da sedang yaka ni kesengi hakitha waper ke West Giant Hill District wakentup nado yele ki climbing wall, roll ball, gymnastics, softball, boxing, volleyball, basketball, football wa kiwi. Helai lum kubor we ring video yaki ja yele ki waper do yo alat uya kalam waki kenro khalut yele ki ball kamjo ki official team hamadan kiang nang ba stadium ki wadakhana ye sngau ichem yongki heyato wagani kelempung yele ki Meghalaya Games laheyato waki thausa ki yele ki nei bha waki to ki wadawan chwana do ka khatle wakhat so tarik uni ubnai nga kateng di Dar Seliang ngiwan ke distrik Libhoi ngiwan Sibenta ka jingil kai football ngiwan adu ka Khasau tarik ka Jakasa jaka diam kalong ngobeang jaka bam kalong ngobeang jaka sum jaka saj ru kebeang ngile kai ningkong baka isjantia ngidro bagi kai garo ngijom bat mentang ngila yorung jaka semi final ngi kumpetim ngi kwa ya ka jingjob ikermen bangin poi bi chakathong ade kerteng number lamat kumjur ya ni kapten jong i mar osela te ide ki players ba Simbenta hagne ga Meghalaya Games ke Bahandriu te ka event jingi de ka football te kumjur ngi de ki host team hangne na West Giant Hill District te nado pas sedang kan ga Meghalaya Game hadu tu khat santrik ka sedang te kejing ilek kai ngile dap ilek kai Arsen te menta ngile yo banjam saka semi final te ngin ha semi final pa ngin sa kendu bat ka Ribhoi te nasingu ban kerpat yepi kinong Krishan na borok kini ki borok ka sinong jong ka West Giant Hill kumju kini ki ba setel hang ni ya pok juai te ngasingu ban khor kepat ya pi ban support ini kum ke tim borok kawe kenang bang ki players ngi kin yo kata ka inspiration na pi ki pat ba borok kum juru ngi borok arngut ba ini kapten jongi ha ngene kede kasin nangkong bang isi mentah kene ke Meghalaya Game ban kan no ngadap la jisu komen ba ngi yo banyak kendu borok ki players jong gejala jongi borok kawe ngidap dari jisu ngu bang yo ban ya share lem ki ta ki jing singo jong ni haki kumno bangi kham tam ro bangi de ki ba nangkong bangi le ka ngani Meghalaya Game te nasingo ya ka nego sport department ro kabal pelong ya ka nega Meghalaya Game hang ni ha district jongi kanu dap singo ba neo i ba ka nego sport department ro katrang sisa ini kum ki kena gejong kajala bangin kiu perang na kata kadau ka organize kum kini ki tournament tanah tahi to nga pertu jo ka bahasa diam kita lang nga pertu ida berbetuet i represent ya ka West Giant Hill football women's to chigentin na binta yo ngani Meghalaya Game go ada wan hani ha senong hani ha district yang i senyau komen ni wato wa de yos khat i wa de le bahagi yagi mut de yo yagi jing am kam yang i kam gi facilities mut de yo rap biang naite da yo ulek ke bah de yo ulek ke gatu arli gi match wa da de job i gatu de po chaga semi final ko wi dang yang gata gat ko job ko boy ko Ribhoi wa ka Jantia te kerpat igi pej ba woro osnya bahagi wan kerchan lang i kenang wa yo i kata moral support kam tam wa em ngani Meghalaya Game hapok ka chnong ka thaw yang i hayato wagi wi wan gi district navy district ko wan wa lek ke yos khat i kata ka mensin ko wa ki trai stom gi lek ke bahagi da teman khat kata ka game ko man fair play nete yos khat imut ya kata jing ya trai stom gima wa practice hado wa yo pen yos khat ki taga jing ye yang ki wakat wan ye gi mut u improve ye ga game ya ga rukam lek ke yang ki te yul tiamut neni sekmat wa ka sarkar udang pet chok wadang penbiang jok bagi facility ki wa bha chok e go ye ki khna
penbiang cuk ko ki coach khnang wa ka mtok dugi ki cenrang haduk ken thai la udang ku cuk ko football mtok de yo mo mot ke perthai ka ni ka sports de ku danang ku cuk go de yo ti cuk amot wa ka sarkar udang yai pet nang yai ptan go gin gi game gi wa bun wa penman gi ni khmat gi wa yo man khet ki kita gi yo imoi ti ki player gi wa kan sai wa mi na ka state yang Otak wa ka state yang ijo sket pen mi gemoi ki player kan sai ni carang ngai scam wa kan thai le ijo yang mi no kita ki player ko kan sai dai ni tok jing korpat ya ka sarkar hi wara wa sia bha dang ya ya ki coaching center ya ki coach ki wa bha ki facility khnang wa ya dang ye ki khana mi chkhmat ya wa ka kita luti tadi tek flashball Iwan Ribo District ngi Simbanta hai ki bun tli ki events te ki ba khmat ki ka football ka athletics archery swimming dan gi wer ngam la banjar mata ding ngilai Simbanta khambun tli mata snam te kat kum jing syam jonga long ba ta snam nadu bungi poi ne nadu khat sal torik nga yosnyo ni player ba kamdon kono complain naki ka jing syam gi long ba nadu juga sa kabam kadi kalai kawan kabiang lut nadong sedang kesakwe long ka sun beneng ru ka kam de kreat kam de shit kalong biang ma ti khna jingir ki ko ki khya ba du mata te mata ngi don ne kyang nang ba stadium ban sakhi ne jing la ka jong ki women's pedang ka Ribhoi district pasya ke East Jantia te mata kadang sedang mata patip ingin job de itu pi bagi senrang kila dap menjelakai pro atlet game bagi kila rung sak semi final te ka jengkerman ke jingi kelong bai khna jingi kila menjelakai ba bat bagi la ru ban ra sai sin kuat de ka mengelia game last year ngi ki defending champion te kerman bekerju ka title ngi ban bat biang betul senam angni bimung rang remain marak wa chinga Meghalaya game ko khatna katari ba chinga North Garo Hills ni wa chinga dalo joya na re bai mung namin khushi ni ko matna ha aru ya namgapa playground ko na hani na namin matel bia chinga aro changgabno next time mo chinga kring batte khatna kata chinga jothon khagen je takode chinga dalo ya playground no khatlo chinga bangin ski dapani ko matna ha chinga next to ina paten kring batte khatna kata chinga jothon ko ka angen matela. Good afternoon. My name is Churik Singh Zimoman and I'm the team official from the North Garo Hills district. And we came to participate in the 6th Meghalaya Games, July 2025. And then we have been here since we arrived on 13. And after regarding the accommodations and all, it's very good. The managers and everyone who are in charge of the accommodations, they made us feel comfortable like a home only. And then regarding the games and all, we have enjoyed a lot. We have learned a lot from the games. We have so many experiences. Although we couldn't make it to the semi-finals and all, I hope that my players have learned their lessons and will come back stronger next year. And then regarding this ground condition, I hope that if they can provide a better ground condition from the government side, if they can repair it, it will be better, well and good. So thank you.
West Castle Hills leading 13-10. Southwest Castle Hills 3, West Castle Hills 0. 11-13. West Castle Hills.